hiɗen yewta ɗo ko yoyti e hajju. Allahu akbar. Hajju yawgol makka, subhanallah. hajjoya nden andi joddi hajju ko nelaɗo maaki sallllahu alayhi wa sallam heɗitoɗen moƴƴe. o hadis ɗo ko Abu Hurayra radiallahu anhu arda yetti o hadis ɗo e nelaɗo sallallah alih w sallam, hadis selluɗo, yaltini o hadis on Bukhari e Muslim alayhima rahmatullah. nelaɗo maaki sallllahu alayhi wa sallam, alhajju lmabrur laysa lahu jazaun illa aljanna. Allahu akbar. Allah subhanahu wa taala si jaɓanima hajju ma joddini kon ɗum ko aljanna. Allah naadete aljanna. yo Allah subhanahu wa taala okko en enen fof aljanna. yo Allah neminan en yahin hajju. Allahumma amin ya rabbi. awa wakkilo ɗen fi Allah, wakkilo ɗen on tigi yo tam waɗa projet mum ɗumanno taw ko fi yawgol hajju. hande ɗuɗuɓe men no welsidi ɗum, ɗa sooda otoje, ɗa sooda oto ko landata, a hajjoyali tawo. subhanallah. hiɗay projet ji a hajjoyali tawo. machallah. ɗa mari terrain ji cuuɗi ɗama, a hajjoyali tawo. mayde nden noon no yaawi, mayde no yaawi. Allahu akbar. aljanna yaw ɗaɓɓoya aljanna ma on. sa hajjoyi no du'ira non harti a innayi bobo penu, ala bakkatu inchallah. hakkunde ma Allah on haray laaɓi, hakkunde ma yimɓe ɓen noon mo joganiɗa awa yoɓaymo, awa wakkilo ɗen fi Allah. ɗuɗuɓe men welsidi ɗum ɗon. a yeyi kañum no doga tun mari jawdi no foti ha kono yo taw hara hiɗa rewirde in jawdi ɗon Allah. naam, wakkilo ɗen ɗaɓɓen jawdi no dagiri, wakkilo ɗen yahin hajju. si Allah jaɓanima hajju ma ko aljanna yata. aljanna awa yahin hajju. wata en habbo en anda jango kono aɗo yehi sayi tawa on tigi no jogi no mari jawdi ko lannata, kono wawoyta yaade hajju, wawoyta. hara on tigi nawnu, hara le on tigi nawna. ndaren ko feƴƴi ɗo tun covid coronavirus ko arno ɗo. subhanallah. en wajotako, en taskotako. ɗuɗuɓe no marno jawdi, woɓɓe innayi no imam ko honno fi hajju. minna hajju ala avion ko yata, hajju ala. en anda ko woni yeeso ɗo. yeeso ɗo noon no hulɓini. si Allah hokkima ɗa mari cellal, Allah hokkima ɗa mari jawdi, Allah hokkima hiɗa wawi, dogu heña yaha hajju. hajjoyi ɗo yo ɗum wonu trop tard. hara hande kadi cellal ala, hara hande kadi jawdi ala, hara hande kadi on tigi wawata. kon ɗum innoyta Allah. hajju sa naɓori hajju ma ka qabru ma ɗum wonante annora. Allahu akbar. sa naɓori hajju ma ñande jango ɗum wonante aljanna. yo Allah ko en aljanna. awa hajjoyen a yenon woɓɓe ɗuɗuɓe no yaha, woɓɓe ɗo no yaha France, no yaha waɗi voyage partout, no mantora ɗum. a hajjoyi o hajjoyali. subhanallah. eppa ɗum no yurmi. he lammari ɗum ɗo, lammari place ɗo, lammari ɗo magasin, he lammari ɗo ɗum ɗo, min lammari jawdi ɗo, lanɗo manni ɗa mantora ɗum. a hajjoyi o waye mayde sehodi. kon ɗum innata Allah. subhanallah. kon ɗum innoyta Allah. kon ɗum innoyta Allah ka qabru ma. on to jawdi ni, on to business on to cuuɗɗin, honto otoje, honto konti, honto no yurmi. hajjoyen heña. Allahu akbar. hajjoyen heña. ɗo yo hewtu ñalande tawa on tigi wawoyta. si Allah jaɓanima hajju ma joddini andi ko non ko aljanna. ɗen andi aljanna. Allahu akbar. yo Allah subhanahu wa ta'ala hokken aljanna. amin ya rabbi. yo Allah dandu en yiita. amin ya rabbi.